این شیخ مرسود و اشرفیه هم بون بکس بپارێز دەریگرتن لەسەرمە جەهان لەگەریا ڕووی خوێ گوتن ئەو نەکارێمەیە گوتن سیاسەتە لێ خوێنێ زارۆکان نە سیاسەتە نە شەرتە دایکێن مە بدەستێ خوا زارۆک لە دڵ گرتم ji tirsê ji birçîbûnê bi şevgiriyan dê deng bû keçek kuştin şerd û şerm tû nebû lê şewê ji bilindî avêtin wekî ku keç ne mirov e wekî ku ev jiyan ne jiyan e canî xwebandan lê dengê me vegerî nehat hemû cîhan tewa şekir wekî kor bû wekî ker bû ew firotin ji bo şertan ji bo rêxistin û navdan me berdan destê tariyê ji bo berjewandiyên xwe yên taybet em namirin em zindinin her çi bikin jî em ê bijîn ji xwînê me gunê berxwedan te ji her şehîdek rêyek nû tê ziyan heler navê te agire lê helebê rawestî tu neçûyî tu got gelê min temê namînim Şêx Meksûd û Eşrefiyê di dilê te de bû نفرۆتین تو ژیان هەڵبژارتی بە شەرەف بخوینێ خوا نویسی کو ئەم هین لەبرن ئەم هین دەژین لێدە هەموو جیهان بێدەنگ بوو لە تورکیە بە ئەزار دەنگ و غازیە ئامەدێ لە دیاربەکر دەست بە دەست بدن وان بمەرە بوو گوتم شیخ مسعود tenênîne gotim Eşrefiye jî gelê lêşangeh ev protesto ne tenê deng bû lê hêvî bû di tariyê de çira bû ji bo me ji bo gelê me deng qet namirin em yekin em hevin سر خوابیدن هر شبیت چرایت تاریده هر روز و هر شب تو مرکاری شبیر بکی تو مرکاری بشکری شبرکو اندالینم بمرنه نامرنی هر شب بلین هر روز شکستن ام شکستی نمونه با بخوین هاتیه نویسین ترکاری و پاکش بکی ام نمرن ام سندیمن اواخ خوین شاهی من روشکمه ولات کوا بکن پاتاسات شرمو فروتره کو مفروتن
ریت یک هتا داوی هتا آزادی ام همینن ام زندینن شیخ مقصود و اشرفیه